أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأجزل لعباده النعمة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره. رضي باليسير من العمل وتجاوز عن الكثير من الزلل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قدوة العاملين ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المؤمنون عباد الله فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تبارك وتعالى. اعلموا فالخير كل الخير والسعادة في تقوى الله تبارك وتعالى، والعمل الصالح والدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. ويقول جل في علا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mga beriman, nyullasin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa sanglitan pa Tuhan na to Rabbul Alamin, Tuhan amuin biawajibnya in rahmat doonkannya 7 paipunnya salta biataudnya ibandihi lanna sin sa taud na ni'mat biusannya in ipunnya. Demikian magsarang syukur kita nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin nagrida kita nyo haman yu'tiyo dirihilan sin Allah ibanding haman yu'tiyo hinang na to amma salih amo insubay na to ipagsyukur pa Allah tabaraka wa ta'ala. Dahil nga sa mabiyan mga beriman, nyulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, magnaik saksi kita nyo sinwain untuhan mapatut pagtag-ipunan hakasawunnalan buat malingkan amurain Allah tabaraka wa ta'ala. Iban magnaik saksi kita niyo si sabun natud inna minatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suntuan sarayaw na suntuan pahinang marayaw iban rahmat piarasin Allah tabaraka wa ta'ala pakatan alam. Dengan sebab yang mga beriman, usikum wa nafsi al-muqassira bitaqwa Allah. Patumtuman takamu dain gin hawaku sin pagmamuka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkatan sin tibayu sin karayawan. Iba sin kasanyangan di natu da kabakan, di natu da mahasil hapag mabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba na paghinang sin amma salih amo hindi akannya. In dunya ini piapanjari sin Allah tabaraka wa ta'ala katu'tan niyo
paghinangan, palutuanan, dahon na to pahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay na to ingaton, siningkitan niyo, piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala lil akhirah. Ay bima'na magtag-ipon kaniya. Unin agisin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratu Ali Imran, wa qala subhanahu innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sabun natod irihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala in tutungbasan sin kakahinang niyo amal niyo di hadunya marayawnaka hinang ibadat tuju fa Allah atawakan hinang mangi inyan hadlaw gana hitukbasin Allah tabaraka wa ta'ala in tungbas niya dahil nga sababihan lang sin Allah faman zuhziha anin nar na isiyo-siyo nasalamat siyalamat sin Allah tabaraka wa ta'ala dahil nga pinar ka jahannam dahil nasiksa sina pinar ka jahannam wa udkhila al-jannah sa piasud sa sin Allah walau sin sulga faqad faz na sabon nato siya nato yung nagdapa-dapa sila nato yung nagdapa-dapa sin karayawan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw gana hangkan ayaw kita nyo mali para sin kabuhi di dunia ayaw kita nyo masasaw sin kahala sin pagdunia mayta mga bariman long sin Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ingatun na to in kabuhi di dunia katitipuhan hipo sing katitipuhan bangkaw ya kaumila sin Allah bukun mapatung bangkaw bukun mapanduka narakaw sing katitipuhan dunya na tumtumahaadlaw kana masigpit in kahalan in pagbista hangkan ya kaumila sin Allah أنه لا تقوم الدنيا إلا بقيام الدين di hauno hapag patindog sin agama in dunya ini di dumayaw buat maling kasubay na to palindogon in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala damikan di na to day sa mahasil in darajat kabayaan na to sa taas tatuju fa Allah wala tanalu li'izza illa bil khudu' li rabbil alamin di na to madawhat in kalagguan darajat sa taas dengan Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan in subay kita niyo magpatikupo kaniya isubay kita niyo sumujud kaniya isubay kita niyo huminang sindiakan niya wala yasihhu ad-din illa bil ikhlas wattiba' sidil mursalin demikian di day sabdu mayaw sumasampurna in pag-agama sin kita niyo ipaghinan na to sindakan sin Allah tabaraka wa ta'ala buat malingkan subay in katanya to tulus ihlas hakarna sin Allah iban magad haaturan hakakahinang sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mga bariman inhinang amma salih huwa ra'su malil faizin amo ini ibang upamakun kapital inhinang marayaw tuju fa Allah ini in kapital na to sinikadawhat na to sindaraukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sinikadawhat na to sindirihilan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala
hangkan long sin mga ulama wa man hasaba fi dunya nafsah khaffa fi al-qiyamah hisabah. Isyo hindi pa dunya bibistanya ng ginhawa niya, bibistanya ng hinang niya marayaw matauda ka marugat ka hadrasin Allah di pa dunya liling niya ng hinang niya dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadlaw qiyamah magaan na in paghisab kaniya, maluhay na in paghisab kaniya, na damikyan inisiyo inwayroon niya bista di pahadon niya hinang niya yahaman niya gamayan imatawad ka kahinang niya hinang sa tulad fa Allah subhanahu wa ta'ala nahadlaw kana mga bariman lando in sigpit sin paghisab kanya hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulu jalla fi'ula yawma'idhin yasduru an-nas ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Ingatun nato mga miyula sin Allah hadlaw qiyamah hadlaw gana hibayta na sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanusia habaw singgumi bang unuing kakahinang sinipon niya dahil naman hinang mangi iban hinang marayaw hangkan law sin Allah jalla fi'ula faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Isyo naghinang marayaw di hawaw singgumi hinang ibadat tuju fa Allah bisampayan innahut niya bihanglok magbalik yan kaniya in hinang yato damikyan isyo ray sa himinang kangian maksiat tuju fa Allah bisan pa siya hanglop innahut niya magbalik na isab kanya ay bimana mahasil niya katan ini dito hadlaw kana hadlaw paghisab tumtumon na ito mga bariman ingkaruh ising kitan nyo intiap-tiap adlaw asing kitan nyo wa kullu yawmin yanqadi yub'id anid dunya wad-dur. Ingatun nato in tiap-tiap adlawan ini maglabay in adlaw ini bangsa lima bay bukun na ba sing konsum in kamoy nato maghihilang bisan biyari nilingkat sin pamahay bay nato makalayo na kita nyo kaniya pakain kita nyo sumuok wa yaqrubu min al-akhirah sumuok kita nyo paadlaw akhirah magsusuok kita nyo palom sing kubol bukun maglalayo hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala iyan nyo yung mga sila Yahudi amuin nagmamahukaw hakamatay miyamagoy sadda di misan umangan-angan wala imangan-angan sing kamatay unin agisin Allah ha suratul Jumu'ah qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila yawmil qiyamah ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا محمد بيتي إن سلا يهودي بيتي إن سلا نكفر فالله سبحانه وتعالى أمو إن يماغي هكمتي هي من سجى سنك كفرا دون هبا سنقمي بيتي سلا sining kamatayan amo in piapaho yan sin sila
lialayuan sin sila, iaaniban sin sila, bakun sila sin kamatay, bukun umapas kanila, hipagbak sila, bakun sila sin kamatay, mahuli, hadlaw kana, mapuas sila patayong sin Allah, ampana sila, buhiun sin Allah subhanahu wa ta'ala, biasing kapati nila hakatukan. Muna-muna patayon sila sin Allah, biasing pagtug nila, ang panasab sila buhiun sin Allah, biasing kapati nila hatukan. Dahon na sila matupa parang mahsyar. Ang panas sila baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sing kakahinang nila di hadunya. Ang panahing tukbal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, intong basin hinang nila riha dunya. Hangkan mga miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, subayin kabuhi niya riya usibaan. Sabab may ta, long sin Allah, latamutunna kama tanamun, sabun na ito, mawapat na kamu yan, dasin pagtug nyo. Wala tub'athunna kama tastayqidun, buhiun na kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, habarang mahsyar, hadlaw qiyamah, biasin pagbati nyo riha dunya. Wala tujzawna bima kuntum ta'malun, hitok bada sin Allah ta'ala kanyo, hirihilda sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo, untong basin hinang nyo. Fajannatun lil muti'in, sulga, inirisin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila nagtaat kanya, hamanga sila naghinang amma salih. Wa narun lil hasin, narka, initong basin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila nagmaksiyat kanya. Faman absara falinafsih, waman amiya fa'alayha. Ulin aking sintuan na ito Rabbul Alamin, isiyusiyo inti marang kanya yung kasabunalan, dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di haba mo sing gumini, mahulihinang niya, nagtaat siya patuhan, nagtaat siya harakan sin Rasulullah, mapuasing katarang kanya. Kasanangan, in madawhat niya hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waman amiya, na isiyusiyo in nabuta, nagbuta-buta, di habaw singgumi, sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, narka jahannam, inhirihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tutungo na ito mga beriman, man amila salihan falinafsih, waman asaa fa'alayha. Isyusin naghinang marayaw ang masalih, inyan katan maasil niyara, hibalikan niya sin Allah, isyusin naghinang maasyat damikyan, bihat tulay sa bakulu ma tasma'un, wa astagfirullah li walakum, wa li sairil muslimina min kulli dhambin, fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه واستغفروه وأنيبوا إليه. يقول جل في علا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Mengambil sin Allah subhanahu wa ta'ala, magmabuka kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Salta magtawbat kita niyo babayari pa inkabuhi biubos ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patawaran niyo ang pag-istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala dum adlaw
maha pun mainat. Iban balik kamu patuhan nyo Rabbul Alamin, bang kamu nakahinang pardusahan, us kamu tawad fa Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamu maghinang sin sa tulad di hawaw singgumi. Ayaw nyo jul janain dunya. Mapuas piarayaw kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana hinang kamu sindaka sin Allah, ayaw kamu himinang silyangan niya. Wad'uhu khawfa wa tama'a. Pangayo kamu dua fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaltaan nyo roon in kabuka kanya. Iba sin angan paghangad hulat, harida niya, iba sin ulong niya. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman, masuok siya maun pa mga sila, nangangayo sadya kanya kamaapan, nangangayo sadya kaampunan. Masuokin Allah ta'ala pa mga tao marayaw, himihinang sin kabayaan niya. Ingatan nyo in Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu tawabin. Makasi malasaha mga sila magtatawbat kanya sin mga pardusan na hinang niya. Ibanin Allah makasi malasa hamanga sila halawm sadya kasusihan. Mga bariman, ingkabu inato biyasin aki magsusuok paadlaw qiyamah, adlaw akhirah, magsusuok palawm sin pakubulan hangkan subay na to pakayon hakabayan sin Allah, murah-murahan di lang kitong sin Allah ta'ala taufiq iban hidayah. Ingkabu inato di mausiba di habaw singgumi di kita nyo malidop masasat sin katitipuan sin dunya. Sumakawa mausal na to in dunya pagtanuman sinhinang marayaw amoy dahon na to pahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu wa sallimu ala rahmatil muhdat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.